Nakajing syak jet ka Kynhun Ïalehkai Phutbol ki Shillong hapok ka khatnyos nam Mynken Christian Higher Secondary School boy rembang ban yo ekalat ban mikmat yakari India ha Lumpung Under 17 Boys Second Edition Indo-French Football Tournament ka ban long ha Paris, France. Nakalyang katnat Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jilla ha ka arpu artari ulber arajar pusan kala penlong ya ka jialang ban ay ya ka jingkit bokit ruyang yakin ki samla ha Hotel Center Point Shillong. Hakani kasngi lawan banya bantado President ka Meghalaya Football Association uba Hamlet San Doling kumukongsan haringkat ka jiadon lang u DD Shirao Director ka Sports but Youth Affairs utray ka Center Point uba Larsing Sawian uba Deru Chairman ka Shillong Lajong Football Club nalor kiwe. Hakani kasngi nakalyang ka MFA kala ay jingarap ngobhara ka song Pisa syakini ki samla Ïalehkai. Haba ajing kran hakani kejialang uba Hamlet san ula kentu kan pam yakini ki samla bakin long ki badan akor bat buram haba ki Leit chakari no way bat ban ongru bak Ïalehkai football ka long kum kalat kamai jakpo hakani ka jok ka bamenta kumta ki dei ban pendon kam hok ya ka sap ka baki don rengkat ka jing trai shitom na Shwa banai ko beker pang ni baro ki players jong ka Mynken Christian Higher Secondary School ki balai ban shimata hangte po Paris kini ka kabuk siar nota jong pi baro Leit here, long to brand golden burum, long to brand discipline, but come out, the junior, haban treshom, haban minut, but one more yell jump up. Baro, we did bring. Warong Bakide team, but France, Spain, Kikamla, Banapi. Yeah. Ni Baro, we did Kibril, but come out, ni Jack berjugi apa ke jalan Meghalaya, ke jalan Pisa, ini Kyrwoh, ke Atiar, Kyrwoh, ke Ïalehkai. But when we Ïalehkai banjok, kila banjrong karenyang kami le, kepengsan tolong kami sian jong pidon, kasap kepong ke play YP penon kampanye kapor kepiang bah, mentah pidon kat nyosnya, si bomba kekata pikiran don, sebab penon kami kasap kepong jong pi Nampak miskin kanirap ni pi, berhawat aku yasi kanirap ru, ya kejelas lagi aku beri berkejung Ïalehkai football. Tu boleh berkat berpi, nalu berpi minam ni, undang kat kerja di jompi, poin tiada bersumpah sain, Ïalehkai pelat nak kejermat, kejemusau, bat kipat bak jom di dalam kalian, buat hari dia hari berapa ki kuah, ya pi berpenera, ya kejungjong. Kini kebaran tiada boleh suatu ya Mynken Skul. Pilih keman ia kerjala, buat ia kerin jahi baru kowe. Jiran kejagaan kitbok namta ka Mynken Christian Higher School namta kejagaan kejongpi daka Pisa. Kalau kejing ai mensim ke basau tenat bang bagi kena jangi bagi ai play yang ke MFA. A big round of applause for MFA for their kind support. Thank you on behalf of the team. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ai ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya